Tubahaye ikaze nshuti bavandimwe bakunzi bacu ba radio na televiziyo Ecomedia TV1. Turi mu karere ka Minembwe, imisozi miremire y'Umurenge, turi kwitongo. Kenshi mugenda mwumva ngo makuru y'imuhira mu Minembwe, noneho turahari turahibereye. Turi kumwe n'abavyeyi b'Imurenge mu Minembwe, aho bakunze kwita mu Karingi. Aba bavyeyi bahunze ibitero vya drone ikomoka ku butegetsi bwa Kinshasa, yagiye igaba ku baturage. Aba nibo bahunze drone ndetse n'ibitero vyo ku butaka bitegwa na FARDC, Wazalendo ndetse n'igisirikare c'u Burundi n'abambari. Hanyuma abavyeyi tubahaye ikaze. Mwiriwe neza. Hanyuma reka dutangire tubabaza uko vyagenze mwahunga mu Karingi. Umwe aragenda atangira, turatangira ku muvyeyi utangira ukuntu vyagenze kuvuga ngo muve mu Karingi. Ibitero vyaje gute? Muravuga muzamura nk'amajwi bukeya. Igitero caje kidutera catangiriye ku ntwaro zo hasi. Yego. Twatewe n'amayi iratuzahaza, iratubabaza. Emwe turavuga ngo turarengewe. Ariko hanyuma igitangaza cabayeho cagakubagaho. Twagize ibitero vyo hasi, tugira intwaro zo hasi, tugira n'intwaro zo mu kirere. Indege ziraduhagurukira, biradutangaza. Twaratangaye, twumvishije dutangaye, turavuga ngo nukuri mu bwoko bwacu burahagurukiwe kandi n'ubwoko bwanzwe kuva kera. Biradutangaza kuvuga ngo mu mihana irimwo abagore n'abana, kuvuga ngo umutegetsi wicaye akavuga ngo intwaro zo hasi ntaco zidutwaye, baduturutsa ku ntwaro zo hejuru. Ariko hamwe n'Imana yacu tiyaduhana. Nubwo abana badushizeho, twahambye ku bwinshi, twakomerekesheje benshi, ariko nanone Imana ntiyatwemereye kuvuga ngo iduhane. Imana iracadufite na nubu baraduhagurukiye. Drone yatumazeho ibintu, drone yatumazeho amazu mu Minembwe mu Karingi, drone yatumazeho ibintu byose. Haba no mu murima aho yituye guhera ku ntoki, guhera ku myaka isanzwe. Mu by'ukuri aho yituye yarimbuye ikintu cyose. Abo hasi aho banyuze, aho drone yasize, bafashe imipanga badutemaguriye imyaka irarangira. Twaratangaye, twumvishije dutangaye, turavuga ngo kubwo abategetsi bakiba mu gihugu bakiri mu isi ni gute bohana abantu. Ariko hamwe nuko utakasi cyane, turavuze ngo Imana yadutakiye, iracadufite kandi iratuzi. Hamwe n'ivyo nta kundi twabivuga, twebwe dukomeje gusenga Imana. Tarangije. Murakoze cyane muvyeyi, kandi mukomeze mwihangane. Ndamvura idahita vyenda hari abifite mu nshingano babishakira igisubizo kirambye. Ku rundi ruhande kandi turi kumwe n'undi muvyeyi, nawe ni umunyakaringi. Ni mu Karingi hagana he mukecuru? Ni mu Karingi. Mu Karingi kuwa Kagano. Mu Karingi kuwa Kagano. Yego. Hanyuma wewe hunze, nawe uri mu bahunze, vyagenze gute? Ayereshewe noneho twaratewe. Nuko Kuko wacu avuze. Twangirizwa ibintu byinshi. Imbaraga zidushize. Twangirizwa ibintu byinshi cyane, amazu n'imirima. Twagenda dukumbagurika tugenda ngo tugiye gushaka ivyo turya. Jewe ejo bundi yarampushije. Nuko yarampushije ndinje nyine mparira gushaka ivyo abana barya. Yamishoka irahagarara. Abahoze bambwira bati abayizi bati kurya wari upfuye kandi yarije kukurasa. Burya yahagararaga yarije kukurasa. Ariko kuko byari mu mugambi w'Imana, ndahahushuka ndagenda ngo mare gushika nzana ivyo nari kuzana, ndasanda kubantuka. Ariko ibintu byarangiritse cyane, twaranyazwe sinokubwira ibintu byangiritse muri ako karere. Ariko hasigaye Imana iracadufite, turacariho. Nuko twumvise ko bavuze ngo bari ko batema n'imyaka bakayitema n'umupanga bakayitemera hasi, bagakonora ibiteze bakabita. Barangirije, rwararangiye dusigaye hahimana. Bagume basenge gusa, habe n'inzara izatwishe. Muvyeyi wewe uravyumva gute? Nawe uri umunyakaringi, ni mu Karingi hagana he? Naje ni mu Karingi ku bitaro, niko tuhitanye, ariko niko Karingi ka mbere.
ibitero nyine zaraje zabanjije ahantu bita kuri zero nuko batera abana batumaraho abana kugeza aho bageze mu mihana tukirirwa turasana za dorone. Ubu ababyeyi ni ukwirirwa mwiruka mugenda muhunga dorone nuko batumazeho abana mu buryo bakwikiraga umwana ukabura n'umwanya wo kumuhamba ugasiga umurambo mu nzu ugasiga imirambo mu gihuru ndetse iyo mwageze aho nashize dorone yarashe amatungo yarashe abaturage abakecuru n'abana. Hari n'abandi bagiye batwikirwa mu mazu. Dorone yari kwirasa abakecuru n'abasaza mu mazu. Dorone yamaze amazu ako karere kitwa Karingi tikigira inzu titukigira amazu titukigira n'imirima. Imirima yarashwe na dorone. Nyuma ya dorone bafata imipanga. Ni ukuvuga ngo abasirikare kwari ukuza bahabirwa babirukana baje kubica agafata umupanga bakabanza bakagenda bakuraho imirima. Imirima yarashize barayitemye n'umupanga. Ako karere ka Karingi titugira ibyo kurya titugira ndetse habe n'imirima bamaze kwitema n'imipanga bakaja mu mazu mu bitara. Kwari ugufata umuriro bagatwika ibitara bagatemagura imifuko y'ibishimbo. Noneho mwasigara mugenda abana bishwe n'inzara mwaja kugenda mwububa mukaza mugenda mu wanya kurangiriza mugenda kumikikira muca kumikikira kugira ngo murebe uko mwaseruka mu nzu murebe ibyo mwahembuza abana. Ibyo nabyo twarabibuze. Ni ukugenda baseruka dorone ikakurasa abakecuru no kwirirwa bagwa ku biti. N'ubu dufite inkomere nyinshi zaguye ku biti nuko abantu bari bagenda bashaka ibyo kurya nyine dorone ibirukana. Ni ukuvuga ngo dorone y'abasirikare abo bajenesi nyine bari baraje kutwica. Baraje bavuye mu mirima bavuye ku matungo bavuye ku bana. Naho abana bo ntabwo tukubwira batumazeho abana cyane cyatubabaje twahanze abantu bapfushaga umwana waje. Dorone irarara ibomba amazu nijoro. Ubu noneho ako karere ka Karingi habe no mu tundi turere twagiye duhungiramo ni ukwira dorone kamihera ku mugoroba ihaye irasa ugaca abaturage ihaye irasa ikirarasa abaturage ikirarasa amazu. Noneho ntidufite naho twoshira n'umutwe kubw'ibyo bintu. Uko niko tubayeho. Ntawe ugira umwambaro ntitugira icyo twambara ntitugira icyo turya ntitugira ibyo dukoreraho ntitugira ibyo kuryamaho ntitugira ibyo twiyorosa. Uko niko tubayeho. Ngasaba ngo abagira neza hanyuma muraza kuvuga icyo musaba amahanga. Murabizi ko amahanga ahari ibi bintu ibyo ari byose arabizi. Ntabwo mu mateka umuturage umubyeyi w'imyaka igera ku 100 yigeze araswa drone. Twe na drone ntitwari tuyizi twumva gusa ngo drone ntitumenye n'icyo ari cyo n'iryo zina ntibari barizi. Hanyuma niki musaba amahanga niki yakora muri ibihe abaturage bagowe? Icyo twasaba kugira ngo baturenganure baturenganire natwe tube nk'abandi tubeho. Imfubyi dusigaranye tubona tuzirerera badufashe n'ibyo kurya tugaburira abana badufashe n'imyambaro badufashe nyine kubaho batwubakire n'amazu. Nta mazu tukigira dutuye ku musozi aho turi dutuye gusa ku musozi ntitubona imvura irirwa itunyagira ikarara itunyagira naho niho dutuye. Turasaba ngo amahanga yadufasha akadukuraho ibi bitero kandi akadufasha nyine kugira ngo natwe tubeho. Mukecuru niki cyane amahanga yabafasha iki muri bihe akarere kagiye gategwa cyane cyane Karingi dore ko yagiye yibasirwa n'ibitero bya drone ndetse n'ibitero byo ku butaka? Niki amahanga yabafasha? Ndetse nk'ikintu cya mbere bose n'abaturamiyeho mbere y'igihe habe n'utwo kurya tugifite tugowe n'ikintu cyitwa amazutu. Amazutu kuvuga ngo nk'umukecuru uri nk'uku kwanje n'uwacu kuvuga ngo turengeze umuhini ngo niduhure ni ibintu bigoye. Baturamira ubu ngubu mbere y'igihe batwoherereza amazutu batwoherereza isabune batwoherereza umunyu naho ibyo kudutabara wo kwitonda. Turashonje baturamire mbere y'igihe turashonje naho ibyo kudufasha abantu gabaza basaba bimwe bafite ibindi. Ikintu nta kintu dufite. Ikintu dufite mu mitima yacu n'Imana. Nicyo kintu dufite nicyo duhanze amaso nicyo gituma tudacitse intege n'Imana. Ariko kubw'ikindi kintu guhera ku kintu gitoya n'ibyombo byo mu nzu ibyo nta kintu dufite. Abagira neza baturarira ku ijoro bavuze ngo baturamire tidusabye kimwe ngo dufite ikindi nta kintu dufite. Yego ijambo rya nyuma kugira ngo dusoze.
ijambo rya nyuma ryo gusoza turasaba abagira neza ngo badutabare nuko badutabare bihuse batadutabaye bataturamiye nta bundi buryo utarishwe nyine na dorone utarishwe n'ibyo bitero n'inzara tumaze ntitugira isabune ntitugira umunyu ntitugira iki niyo ubonye umugira neza ukiguhaye nkakutamira nta munyu nta sabune ntitumesa ntitwiyuhagira ntidukora iki turasaba abagira neza bafatanyije n'Imana yacu duhagazeho bihute badutabare tubone ibyo kurya tubone imyambaro twambara kandi badufashe hariho n'uburyo bwo kugira ngo badufashe baturamire kubw'iyi drone bo bidukorera ibyo nivyo dusaba kugira ngo tubeho natwe nk'abandi ijambo rya nyuma navuga mukecuru niki cyifuzo cyawe cibanze jewe oye no kuturamira bakatwubakira habe nubwo twobona umwanya wo kugenda ese twohera hanze muri iyi mvura twoja ariko bakwiriye kuturamira ari ivyo kurya ari ukutwubakira byose turabikeneye nawe gira ijambo rya nyuma uvuga ijambo rya nyuma ni iryo kuvuga no kubasabisha no kubabwira ngo badutabare badukureho dorone nimba hakiriho abategetsi batuye mu isi nimba igihugu kikirimo abatware bamagane dorone bamagana amahanga taco twakoze ta kintu cabo twariye utekereze ko kuvuga ngo turuhe duhagurukirwe n'abarundi ta kintu c'abarundi twariye badukureho dorone icifuzo cacu badukureho intambara turatatse abavyeyi turatatse turanishe nimba hariho abacumva bagikeneye ko n'abantu babaho badukureho dorone kuva twabaho tukabaho ubutoya n'izindi dufite twari tutarabonaho indege igonga imihana ngo indege igenda ibomba abantu badukureho ico gitangaza ico nicyo cifuzo cacu Pole sana mukomeze mwihangane twavuze ko rabifite mu nshingano babikurikirana ubwo bazoza guvuguta umuti uramze agataho mukomeze mwihangane ni nyuma yaho igisirikare cya FARDC hamwe n'abambari baco wazalendo abarundi ingabo za Tanzania bashoye intambara ku baturage mu turere twa Karingi Abidegu Rubemba Karongi Gakenke Irundu ubwo bakoresha ibitero byo mu kirere bakoresha drone ndetse n'ibitero byo ku butaka batera ibombe ziremereye mu baturage ubwo basenyaga amazu batwika imyaka ndetse batema n'iyindi mu mirima tubibutsa ko n'akarere ka Mbegenge nako katewe nabo nanone nabo bambari ba FARDC wazalendo n'abarundi ndetse n'abambari babo abana bamama mu karere ka Karingi ubwo basenyegwaga mu Karingi bari mu buhungiro ahantu kuri Gitavi rero tukaba tubashimiye badukurikirane mwese n'umwanya wa mama baduhaye ubundi muzongerekane mu kwitore tubatumira kandi mukomeze mwihanganire ibihe bigoye nawe mukecu iyo mpaguruka ngo mbone uko nza ngenda akananwa karaha narahunze nyavuye najireye uko ufite nk'imyaka nkingahe ureze ijana ndagira urwenda rwo ruruze se gukeka none uko wabashije guhunga nagiraga ndi kugenda gukamba gutya nyashise hano ku ishida n'ubu ndiho ku ishida kurara mboroga none drone nawe urayizi drone si njewe abandi bakavuga ngo ngakariya sinkibonaga nuko yuvuga gusa mu kanwa ariko sinkibona ariko tumereye nabi imyaka yacu twasize barayisahuye bansahuye umurima w'ibijumba data we ni waruntunze kandi nije wari wawuhinze njenyine baraweza bansahurira isakwama mu gitara barajana ibindi baratwika none turaho ngaho ntaho wabona uko avuga bagira neza mwodutakira mukareba uko mwotugirira mukadukuraho iyo doroni nubwo twosigara twicwa n'inzara ariko doroni ikatuvaho ikabava none uruntunzi waje uvuye he naje mvuye mu Rubemba none mu Rubemba ahangaha uri ni hehe ahandi ni kuri Gitavi mwahunze bumaze igihe kingana gute muhunze tugize amayinga ane uko si ukwezi
none we niki wose w'amahanga jewe badukuriyeho dorome nuko nibamara kudukuriyeho dorome baduha ibyo kurya baduha ibyo kurya baduha isabune baduha amasabune baduha umunyu batwubakire n'inzu twarwaye zacu zarahiye ejo bundi twako tubwira imana ngo nawe yabaza kurya ibishaho bize uvuze duhaye turi ko turarya ibishimbo bitagira umunyu tiduhaye tumese turagowe kubura isabune tubuze umunyu tubuze isabune cyane korya n'ibyatsi ariko ugateka ukarunga ariko kuba ngo urya ibihuru bitagira umunyu isabune iri mu ijana mubona izo faranga ntaho tugurisha inka tugura iyo none nuko niko tumeze nari hatakoze aho ngaho yemwe amahanga aduha umunyu aduha umunyu murakoze cyane kandi mukomeze mwihangane hari ababifite mu nshingano babikurikirana baba bashaka uburyo babivugutanya umuti bwo bizakemuka mukomeze mwihangane tamvura idahita uriya duyazo hariya mu minsi mike cyane n'umuturage wo mu Bidegu nawe ni impunzi yavuye mu karere ko mu Bidegu inyuma y'ibitero bya drone n'ibyo ku butaka byagenze gute bankunduriye inzu yanje y'akadekero bakundura inzu ya murama wanje irasa amabomba 3 iyo ivamwo irashira ejo abana ngo baje kuza kujana ibishimbo yari barashe niyo makuru mpaye mvuga sayo gukeka nayimpamu dorone iraduhahamuye dorone iradushahaje itubujije amahoro imyaka yacu irapondekanye tubuze uko tugira dufite inzara turapfuye turagowe mwadutakira turagowe mwadutabara mwabavuga izine mutuvugire neza ariko dorone iratugoye hari amakuru kumvise ngo bari ko batema n'ibigori mu mirima nibyo bari mu kubitema kandi ibindi bakabikonda biteze bagakonda ibigori biteze bakabiteka imirima yadushiranye twako tuvuga ngo tuje kwirinda tuyinde na dorone se two kwiyahuye kubw'abashenesi twogiye twirirwa mu mirima ariko dorone iratugoye dorone iratugoye ayo makuru muyamenye iratugoye dorone cyane ese muza mwumva kwizi suma muza muyihunga muza muhisha uri gasa n'iciyoni ntisa n'indege uza utayizi nk'abakecuru kuko kwacu wo kwamubwira ngo ni iciyoni igasuma nk'ikivuvuri ukumva gusire kuyibomba titora hirekura niba ari hiteye ku muturage niba ari hiteye ku nzu amazu yashize muza mwumva iyo drone iziva he turahazi twumvaga ngo iyo mu bazungu turahazi se ntituhazi tugiga kubeshaga tuba tubeshe ntituzi yiziva ariko bakayidutumaga ngo ize kutumara dorone yaradusamburiye twarasambutse turasambutse pe none niki mwasaba amahanga twasaba amahanga nawe kurabona ko tugoye impunzi ntigira ihuzo impunzi amarengeti yarahiye amatara yarahiye ibintu byose byahiriye mu mazu ntitugira ibyo kurya ntitugira iki ariko icyo twifuza amahanga nuko yatuvugira neza ikaduhagarikira ibitero aho hasigaye tugasubira mu hana yacu bakadufatishaho bakadufashaga ndabona uvuze ko wakomeretse naravunitse ukuguru ngiye gushaka izo kurya imvura iri hejuru yacu nyine tuzamuka kugira ngo mpunge ndavunika iri ni iyiga rya kabiri mvunitse icyo dukeneye nyine twebwe amazu yarahiye uri umuturage wahe wo mu Bidego amazu amwe yarasambutse na dorone bene aya y'amabati dorone yarayasambuye ayandi arasha izo kurya barabisahura kubera ko umuntu yari nyakamwe wahungana ihuzu isafuriya wayisiga ugasanga bayijanye icyo uhaye ukoresha cyo mu nzu cyose ugasanga bakijanye tugende ku zo kurya dusanga ko barabijya imirima ko barafata umupanga bagatema ngo zaguma arangiza imisozi imirima yo barayisenze aho twahinze hose twari dufite imyaka bihavyera barabimaze babikonora icyo twifuza nukugira nyene ngo badukirize hiki ngiki abazeyi turuhuke tusase turyame twishime nubwo inzara izotujya ariko dufite amahoro
tuzobaho neza cyane kandi nyine bogira ubushobozi bakadufasha icyo twifuza badufashe ni ukuri baba bakoze baduheza isabune tumese ababyeyi babuze icyo bamesesha inzira zafunzwe aho twari dutegeye no ku ndondo aba n'ubu kumva nkubwira hariyo ababyeyi bafungiranwe ku ndondo batari kumwe n'abana babo kubera izi ntambara icyo tuba twifuza ngo batugirire nyine badukureho intambara kubera intambara badukizeho intambara. Drone urayizi? Drone nyarayibonye hejuru nako bahanuye nyarakabonye. Karangana gute? Ni gatoya ni kutwuma bari badufashe mu ntoki badufashe mu ntoki yaratubonye abasoda badufite. Igihe waza uyihunga wumvaga bimeze gute? Yazisuma hejuru yacu hara mwirango niho abasirikare bari baratubwira ngo aho abasirikare bari nihe hayiguma kuzerera naje gagira ngo nyite mu gahuru yasumaga umva ari kikivumvuri ni kikivumvuri ko isuma ni kikivumvuri tizisuma kabiri izisuma kikivumvuri aho inyura hose ni kikivumvuri kandi abayireba hejuru je nari mfite ubwo basinyayibonye kandi maze kuvunika sinyasubiye kureba handi none nuko ngo none niki wifuza niki usaba amahanga twadufashe twese abavyeyi twese abahunze twese kandi badukize hiki ngiki badukishije hiki bakaduhesha amahoro tugasubira mu mazu yacu uko ari kose tugasubira tugasakara tugatema ikangaga abari batahaye banyagirwa bagiye gusubira kunyagirwa kandi abenshi ziratambiko zose zirankengero zose bagiye kunyagirwa bari baba mu mazu meza none bakiga kunyagirwa kubera ibihe twahuye navyo kandi kira gihugu kivuyemo abavyeyi bose bamwe bariwe n'inzara baririwe ivyo kurya basamburiwe amazu none ga ko turavunika jewe sinahaye nahinga nundi umeze nkanje hari bamwe bakomeretse bari mu bitaro batakeze no kuzokira baborera mu